Malta ġiet grey-listed għaliex l-FATF sabet nuqqasijiet fl-implementazzjoni ta' tliet affarijiet serji l-iktar li jispikkaw ma' nuqqasijiet fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Qabel jiġu indirizzati serjament dawn it-tliet punti, Malta mhux se titneħħa minn din il-lista. It-tliet punti issa jiffurmaw parti minn pjan ta' azzjoni li l-Gvern Malti għandu jindirizza b'mod sħiħ fil-qalba ta' dan il-pjan. Hemm bżonn affarijiet fil-ġlieda kontra evażjoni fiskali. Fl-aħħar sigħat il-President tal-FATF Markus Plejer ta' ħarsa lejn il-pjan ta' azzjoni li għandu qudiemu l-Gvern Malti. Huwa indika li filwaqt li Malta kellha qafas legali tajjeb, l-implementazzjoni kienet il-bogħod mill-standards tal-FATF. Plejer irrifjuta li jkummenta dwar meta Malta tista' tittama li titneħħa mill-lista l-griża. Malta underwent a mutual evaluation or peer review in 2019. That's the starting point. The final report outlined a large number of serious issues regarding risks in the country. These were significant strategic deficiencies. Tpoġġejna fil-grey list għaliex instabu nuqqasijiet fl-informazzjoni marbuta ma' kumpaniji u sidin tagħhom kif ukoll nuqqas ta' azzjoni fejn ċertu dettalji kienu nieqsa. Instabu wkoll nuqqasijiet fl-FIU li waslu għal nuqqas ta' azzjoni kontra rejati ta' evażjoni fiskali u każijiet ta' ħasil ta' flus. Issa l-FIU trid tingħata aktar riżorsi u tkun iktar involuta f'investigazzjonijiet ta' rejati ta' taxxa u ħasil ta' flus. Il-President tal-FATF spjega kif Malta tpoġġiet fuq il-grey list għaliex ma kienx analizzata biss l-implementazzjoni teknika tal-liġijiet iżda saret analiżi wkoll tal-effettività tal-liġijiet imposti. Markus Plejer innota li dan huwa differenti mill-manival li foka biss fuq il-valutazzjoni tal-qafas tekniku. The FATF is clear that there remain serious weaknesses and areas that must be addressed. It is crucial for Malta to make sure that systems are in place that are strong enough to address money laundering and terrorist financing and serious organized crime. The authorities must not downplay the importance of these measures. That is why Malta is going on FATF's increased monitoring list, the so-called grey list, as a result of their remaining strategic deficiencies. L-FATF spjegat li Malta spiċċat taħt il-lenti tagħha fl-2019 fejn fl-ewwel valutazzjoni il-Gvern Malti falla f'9 minn 11 il-kategorija. Malta ġiet miżjuda mal-grey list flimkien mal-Ħajti, il-Filippini u s-Sudan t'isfel.